Vama polaznicima 4. generacije Akademije mladih lidera, verovatno najbolji motiv za dalje bi trebalo predstavlja slika da polaznici prethodnih generacija su tu i danas sa nama, sada među vama i nastavili su dalje svoj put, nastavili su dalje da rade, da uče, da napreduju. Neki od njih su postali predavači, neki od njih su na nekim drugim poslovima. Liderstvo je važna stvar, ali nije sama po sebi svrha ili cilj. Liderstvo bi trebalo da bude put ili alat u rukama onih koji su sposobni da ostvare ključne ciljeve. Čast i zadovoljstvo što imamo priliku danas da svima vama, ali i celokupnoj srpskoj javnosti predstavimo rezultate rada 4. generacije Akademije mladih lidera. Sama Akademija mladih lidera kao program političke edukacije namenjen mladim, državotvornim i nacionalno orijentisanim ljudima predstavlja jako važan segment u radu i funkcionisanju kako same fondacije, tako i naše stranke u celini i to je program koji je naš tim osmislio i koji ima za cilj da osnaži kapacitete budućih lidera, odnosno da svim mladim ljudima kroz kombinaciju teorijskih znanja i praktičnog rada dodatno unapredi njihove veštine koje će im biti neophodne u daljem radu kako bi što kvalitetnije i što bolje služili Srbiji. Mladi lideri, danas ne završavate jedan program. Danas započinjete novu etapu svog ličnog i profesionalnog puta. Znanje koje ste stekli, vrednosti koje ste usvojili i ljudi koje ste upoznali obavezuju vas da nastavite da se usavršavate, da budete odgovorni, dosledni i hrabri u vremenima koji dolaze.